มุนตินกำที่น้อมคุกิจาเตหอเจ้าเสียนบอนชาววินิทับพาพันธาโนเวมเบอร์นิซิมสอมทุมมิสิมนี้สัตย์เดนิคุยนจงนิทาทุสุงไงคิดหิตีทุสุงไงเตาหิตีมณิปุรชีฟนิสเตอร์เอ็นเบรนซิงินเลยมคงเวลากูนาอันกิฮอลโมเมลเฮปาฮอลโดหินดิงาปานาลานดิงอวินเลยมคงอาร์มีเกมไว้ผู้หอทูนปิตายดินไม่เตมีเดียฮอนพงโดวีมณิปุรชีฟนิสเตอร์เอ็นเบรนซิงินเซนาเซกมาเอ็มเล่ดิงโกซิงเล่จอยน์เอ็กซอนคอมมิตี้เจสีลำไก่ฮอตอกันที่เขาเลี้ยงมูวินไม่เลยปากิฮอลมอนะจุงจางจุนอินเดียพรีมินิสเตอร์นเรนเดอร์โมดีฮิงาทุงดิงMemorandum khad anaki thot tai tin N Biren Singh in aphong do in Meilhei akiholmopa huhdohna ding le mipui mang ho got na pi hin ding in Manipur Chief Minister N Biren Singh in Prime Minister hinga ngehna bole Manipur government in army officer hole central official ho hinga ngehna bolovin Meilhei pa holdo na ding in ngehna zong na bolovi Meilhei akiholmopan leimakhung army gate alut pe na gate register entry bolna a signature umna copy khat chu Chief Minister N Biren Singh in Prime Minister hinga memorandum a thot chu to an kilbe en an thot khomi N Biren Singh in seibena army ho sungin zong thuta asel khu dingoloi zong omuvin army ho sung zong akichi povin chule sipai phabep zong agu gala chatlo umhidanin N Biren Singh in aphong do in eimakhung army ho chungin N Biren Singh in ngona phabep an bul khumi Meilhei CSO kokomi women wing hon Zanhi gan semni Friday ni khuchun thupun an bolovin leimakhunga GOC 57 Mountain Division ho gin an boltaw vi chuchi Meilhei nupi kokomi women wing hon army ho chunga gin mon ane nau thu ho jong phongdo win chule Meilhei nupi hon asebe na wachun army ho hi phasota akipara anakita asanjing keu anahi uven ahin la Assam Rifle so banga panpi tumneya pan ahin la khauwa hile Chudabang ta army ho chalo na ho cho ki movit lo hilding hi tin zong phong do win chule izem ti a Meilhei pa cho damle bit a akitha do lo wa hi le Manipur mi pi hon le makhonga army ho om dio ki pha loading hi tai tin gi na zong na boluvi Milong Student Organization khat All Naga Students Association Manipur an Samhon Chandel District Hupsunga Chandel Christian Village Community Hall Monachun Assembly ananeyuvin chuchi assembly chu anal renrol tangpi General Headquarter hon an jinlu noi hi Milong student chum kiloi khom ho mi zakhat tobang chuchi assembly achun an ki khom khomuvin agenda phabe man sei khomuvin chuchi hola achun gamdang mi ho phalna beya Manipur gamsunga hongcheng lut ho chungchang thu hole India government to Milong ho ki ka political issue ho zong an sei kho movie Milong ho adinga gamtum Nagalim gamsung sim do hin adinga Milong student kiloi khom na hon mopuna lin ta ani o hi dan thu ho zong sei kho movin akipun kho mowa pan la khom chi na diu thu ho zong sei kho movie chule anal lin rol tang PALT General Headquarter President pan seina chun ipan kho mowa hi le idin zodingo ahin la aki khen telwa hi le Ihudi wahi ikika owa kitu mon ho neu cha cha ho pai thau hitin pangkhom zo hitin na tong khom zo taw hiti chutile elung tu bun nagalim molso na dinga ito ogun howa machal na inei theiding o hitin ama pan an phong do e an sam president M Lui Kang Laksonin assembly flag khaido ananein presidential speech anein chule ama na seina hitobang phatha salai ta Milong ho ikipun khom diu hi akul le apoimo pipen hitai tin phong do e assembly ki pat masang chun an sam president chun songpu hondo na nenein chuchi songpu chu pastor SR Onisima in hlan do na anei Manipur High Court Chief Justice anhi Sridat Midrul Kitipan Manipur gamsunga galetol ho hi Myanmar akona gamdang mi ho phalnabeya hongcheng lut ho jile khamna thei ho le galman cha ho phalnabeya hongki pulut ho jia aniki pana hi tin hindu tho so mi ho masangin an phongdain chule India le Myanmar gamgi akiven bit lo jia boin ho zo si na thung hidanin zong ama pan seibe chule ama pan seibe na ngamgi la a chile valid na theidinga phalna anki pisa free movement regime FMR cho Ministry of Home Affairs in tukum bulang chun anala do tawin chuchi MHA to ogun chu Meilhei hon ato sodovin
ahin la kuki hon an do daluvi Manipur gamsunga Myanmar akona galjam mi tamta ahungjam luduvin Myanmar boin hozia hungjam lud hocho army hon aboi piu vetin jong ama pan phongdo e achi sa mar sangni le somni le tum thlasunga Manipur High Court thupi zia Manipur gamsunga gale tul ki pandana ki sei hot chu adi poi hichi gale tul hi phasota apat anaki tu mon hozia anaki pan hi zoi chuchi High Court order chu meisi halkhat be bo ana hi tin jong ama pan phongdo e Mizoram Chief Minister pu laldo homain Manipur Chief Minister asu sala chule Manipur gamsunga President's rule ko hi hen tia an seina chunga chun Government of Manipurin an don buduvin Manipur gamsung chungchang thu ho in aki kumetin phamosa anau thu ho phongdo uvi Mizoram Chief Minister pu laldo homain Zoson ho ading gamtum khat simdo ahi ding ade dan thu ho USA gamsunga khuljina achina an seicho National Media Hole Meilhei hon hata an the thangwa an sumin sit de ohi chule chuchi Government of Manipur hon pulaldo ma thu se adon butnawa an seina wachun pulaldo ma in Indian Police Service to muna khona haina pinunga politics ahung lut nongchun sangkhat jako somgelegu kumchun India gamsunga dinga masa pending in anti-defection law noya member of parliament hina kona ki paitha masa pen an hin chulekum som thumle li zo nung sangni le somni kumchun chuchi anti-defection law ji mama chun member of legislative assembly MLA hina konin paitha in anum ki detin aphongdo win chule gamgila ho a border fencing ki koizia galman cha hole khamna thei ho ki kha zo di loading a hi tin pu laldo mai na phongdo 18 Government of Manipurin chuchi adon butnaw wachun an sunuvi chule sangkhat jako somguble kokuma kipat tuni kho changeya kuki ho chena district ho a khutha tamta akibe en chule mihim tamta zong kibe taitin aphongdo win kuki ho chu gamdanga kuna hongcheng lut danin anata languvi Meilhei ho hi hena sa sa aki hen mo sa hiwin milong ho tamchen na district ho akona milong hon gale tola ahin del do ho kuki ho tamchen na kuki ho district ho a khutha asim ho le minau pa khutha sat ho chu Meilhei hon ukite de na mancha jingo hin chule Meilhei hon aseina wachun milong ho chen na district ho a khutha asim kham lo bebo akibe 18 zong Manipur government in an phongdo vi chuchi Government of Manipur hon pu laldu homa adon butnaw wachun hiti hin an sunuvi Manipurin zong Manipur milesa hina citizenship nei ho hedo na dinga cut off date base year sangkhat jako somnga lekhat an ki sa lai chun chuchi phalai ta chun the indigenous zomi kiti lekhabu khat chu es khamjalian ngai tele evung zamoin an sutlon na hin chuchi lekhabu chun seina base year 1951 aki sa dinga hi le thinglang gamsunga cheng thinglang mi ho zakhatla somgit ho 80% ho chu Manipur gamidi ta hiu vetia kisim tha thelo diu hitan boina na sata so do ding hitaitin an sunhlone tin Meilhei hon chuchi lekhabu athu ki suncho Mizoram Chief Minister pa honin an manguvi chule Meilhei hon a seina wachun Greater Mizoram sim do ding anop zeuvin Mizoram akonin Manipur gamsunga mitam ta aung ki tolu jinguvi Greater Mizoram sim do a kuki chin ho chena gamsung zosi gop khoma gamtum sim do ding ago vetin zong Meilhei hon phongdo win chule Manipur government in nidang phat danga an seijing ho khamna thei chungchang thu hole gamle go forest chungchang thu ho zong anamin pha kirwin Mizoram Chief Minister in ki khentil na ding thu ho ki muda na ding thu ho ase do sangin insa en thanga chengkhom hina a thilpha khat bol do ding go zo hentin Manipur government in pu laldu homa an don buduvi Manipur gale tol chungchang thu a Meilhei CSO kokomi in Union Home Minister Amit Shah thi mon sanwin Amit Shah ji ahitabang thil su ho lunghidanin an phongdo win Amit Shah boycott an boltaw vi chule center government in agu gala Meilhei ho chunga gal abol khumu hidanin zong kokomi ho na phongdo vi chule kokomi ho na seina wachun MLA mi somnga ho apan khom chi over center government ho to ogun ho do dal chi na ding win zong kokomi in MLA ho an het sa taw vi Kuki Minister Teni hai sa ding le kuki ting noi mi ho zo si dan po a koi ding National Highway ho phata a hondo ding le Armed Force Special Power Act Police Station gupa kona
nung la do ding tin ko komi hon nge na zong na bolu vi thu so chan hin ki chai tai thu so ngai ho zo sin a bon chawin mangpha